السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، أذكر للنساء تشجيع النساء لحضور صلاة العيد وحضور المحاضرات وحضور أماكن المواعظ لكي يستفدن. مثل إسوغ ngarjoro ngoshi Komori yaukana harimwe dunia kamili na zungulia pia Komori densi wayoche ikao uwanawashe wokwa wende uharimwa eidi ngojamba ngabo wakohenda ngabo baadhi wakohenda mbabititi wohenda mbabititi shaho mijini hatu Komori wahansi ukana mwanamshe yekende hoidini shamwana mshe ihazahe wa mhansi ukana ihazahe watokansi ya dopa mikata gudugudu na mikata sinia na bisukuti na iyo 14-0 yanzawe ishanje nganzawo mashababi majwen zenrongo izo mwende mbiyo hata zishanje ho mijini na mrenge thomana iyo wazewa hatu mlona hamune dini na mfanyi hata zenrongo izo zishanje wataza hatu mtikubali zenrongo izo na zishanje imana honda harimo yidi monata Faransa wanashogondo idini, Maka wanashogondo idini, Madina, Egypt wanashogondo idini. Aizo yo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume de hamba ngabo rodi ngwele wanayuka yeswala ya mwanamshe ya iswali hoda honi iyonde kairi rahani yo yaswali homsirini izoko ile shatsinde idi tsinde idi iyonde adhuhuri iyonde swala la asiri yonde swala ya magharibi de lensha namnaji banza hadithi za Mtume ngabo zambo muqayyad ngabo zambo mutlaq yonge fumbo ndo pia no mahala pia ngabo hadithi ambao muqayyad yo mahala fulani bas ma tunafikiri kani hadithi ngabo zo ngo pia la za hadithi ndio kalite mbili ngabo muqayyad abo yonge fumbo mahala makhsus au ndongo makhsus ngabo yambo mutlaq zinongo pia mfano ngabo hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam yambauka idha iltaqa almusliman bisayfihima falqatil maqtul fi an-nar ekemesi Mungu ojiwa nao abure yauwa yaulwa ngwajo njamron yabo ngojo kaambe masahaba Mtume bo wakaujiwana yenkodo ya njia ngojo ko njamron la kwa njamron haukema sahaba wao kwa tunjo harimwe hadithi haukema sahaba ngabo aya za Qur'ani za ubushirie mbebo ema sahaba ngabo hadithi za Mtume za ubushirie mbebo aizo bima sahaba ngona hadithi za hau za mbo muqayyad za hau yabo harimwe inuka tunji yabo hari aizo ngabo hadithi bo katsubo mala pia mrele wendo aizo ulawana ne yidi wanawashe na mdondo idini kama kufanya mikati afanyana kabula shahidi wangu wendo mwidini wanashi ganzozi shanje imana ko moridi hantu ka homejini yemisihiriri lekeze wanaume wende mwidini wende waswali zaidi wanaume wakoma wanashi wakoma lahon wape mikate la tidi namna hiyo ganzozi shanje zinongo hizo yefundi ngazi shanje woje iyo ndi hadithi ya Mtume de yazamba wai ya hadithi ngiyo na huu utujamba yo vaifu haufe la for hadithi rangwani Imam al-Bukhari hadithi rangwani Imam Muslim Imam al-Bukhari na Imam Muslim Mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambio harimu hadithi ya rangwani Bukhari na Muslim si basi ya rega hadithi na Mtume mwanamshomba Ummu Atiya al-Ansariya qalat amarana Rasulullah sallam abotulo kam Mtume habanru ndo oidini basi wanawashe Mtume hamani umtazama ndini amarana hari amrisha order yo order Mtume ha ordone ani tumdaba ndini ordone hawani kazi order tuloka hari yonje mauti nje Mtume hato order hambawe ngoshadi tamba amarana hari amrisha shatuloka Mtume hambe wanzo nende utwanza yatende Mtume amani hadithi tamba amarana hari amrisha Mtume hadithi ndwaji Mtume sallallahu alayhi wasallam haina utsina nguo ya ufayo ndo idini mwanamsha utsina nguo faltulbisuha ukhtuha jilbabuha Mtume ambo kaneri ya utsine hijabu ya nguo ya ufaya na wonemwa na nyama zime nguo no yendo hoidini Mtume de ha si basi Mtume sallallahu alayhi wasallam hambiwa na shok atowalona zenkudi ze regle na wende moidini Mtume atowalona zenkudi ze regle na wende moidini Mtume ato order hambiwa na shwende aizo yaweka ngo swalo harimwezi wanza eshi wanza public ya bwana sho watsona zenkudi ngojuka hapo sheika itado msirin ya bwana shalona zenkudi kwa njia ngojufanya bahanu bonzi wake hapo ngojufanya bahanu wake bonzi sha wala watsona zenkudi ngojunji aizo nganzo misihiri Komori yorganize wadoka mahala ho wanawasha
ni organize misihiri Komori emiji basi ndo ngozonga ziri sawa ubidizi shanje nganzo misihiri organize wado kama hala ho wanawashi wado swali wado ndarimwa zaidi ekanga rusole idie njema mtume yako sola ramashwanza ikando la ramashwanza nashipengo yabo ye ukando kwa tude mashwanza ndo kango swali ho msirini eidi sabashana bake bahandu ho wanawashi watulaza nkudi wake hapo wanaza nkudi wake mahala bonzo kwa juka halafu mengoni mwezo mtume alayhi wasallam habari mu hadithi ya rengo ni Abi Dauda mtume ambaye ni la tamna'u ima Allah masajid Allah wal yakhrujuna tafilat mtume kana mtizie wanawashi ya misihiri ya Mungu kama nzondo msirini mtuwazi na mabule wende sha wal yakhrujuna tafilat na warohe watite marash mtume de haboka ikango do waswali hayidi haongono msirini watitie marash hizo ndile swala la mwana na kanza nieleze message nuka na mfanye muhimu mpartage message bayinu ndongo nziro kwa watu fikirino betise ndongo nziro ya uke dunia kamili Komori do wandu wahansu kana wanasha kwa tunda muidini yo aibu nziro ala furudo ambao kwa wanasha kwa tushanje watu kwa ushanjeje na kwa tunda shileza utuba kwa tushileza mbao ya watu kwa ushanjeje hizo wanawashe ntudo kwa hansu wa mikati na migudugudu imikati na wafanya ava shawi dini wanrado henda zinongo hizo mijini Komori wasawa hansu kama namshe kwa tunda dini na waka bati madhahabi ambao namsha tunda dini haukayo hadithi mtume ndio Bukhari na Muslim hizo yende ya mwando nukta mwando hiyo ukanarifanya repartage message rejulizo mijini hatu mashababi za association na mjuhe zinongozo na mziwanilie ha hikma ha amani ha taratibu hata wanasha dwenda muidini harimwe miji hatu mashababi na mrageza zinongozo wanasha bantu mtukubali na mjie mfanya taza zinongozo wanasha dwenda muidini yode ya mwana yanukta pili do huso ejuma swala juma laysa wajib walakin ahsan an tahdhur yoti wajibu ulawana ne juma yoti farudhi yoti wajibu mwanamshe ndo jumani shenje mandeka hende abo sawele yahidi inunga nzo hende inoplicatoire hende yahidi inumtube hasa to order wanashana wende yahidi inoketsa hun wala hula kaitsinda wala yahidi no wende shaye juma heni mfumo juma ye juma yoketsi obligatoire mrende shaye njema ndeka wandu washindi wadobuliwa ewanzo yende ingabo hadithi ya leza kwa nashe masahaba ungabo wadendo yidi jumani naam ya hadithi ngonda irangwa ni Muslim hadithi ya rengwa ni Muslim iranga na Muslimu nabi Hisham bint al-Harith haba ukana Hisham bint al-Harith haba ukana hafidhtu haba hahifadhi suratu Qaf neze sura zinji hazihifadhi harmauli mewa mtume ejuma ekamtumenge ho mimbarini yani ekahende ho jumani hakahisha mtume bwa somao ho mimbarini hakauzihifadhi aizo mtatu wengo mboka abo yakendo ho jumani hakaushinde hifadhizi aizo abo yinunga nzote kurajuka mwanamshe kashinde wabuli wadonde mo jumani wademo jumani ngojoshe diskuru ngojenda tawashanje washeze kutuba yabo ikakwa agenda kule wandu watoe mawaidha ngojoko ushiaje ngojoko ushajeje na uko tustolo mawaidha ngojoko shilanda kudar mweze torabu ngojoko shilanda we mawaidha dar mukumbi ngojoko shilanda aizo yabo ye juma yote fardhi wanashe wende ngojua swalo da honi hahe ya dhuhuri ngojua shenjema ekahundu nafasi ndeka wende uyonde juma njema ndeka wadobulio henda wake plus wa misirini uka ondo honashe wado henda kawanzo wendo ishilaze kutuba wenda ngwadu ushanje shay ehidi yo obligatoire wende na wado henda bamtuma to ordre ka amarana ya amrija aizo ya wende message a partager na mi partage ukanganza uzonongo hizo zishanje wanashe wa kwende plus sahawa doenda ho warimwe zaidi juma wanzo yende ututsa haka basi tabu madama fardhi shahidi na wabuliwa kena ukirora tsoba kekelinu ukayosa rizoya kabati ukarizoya tandi kena ukiriyo ukabofu utizambe baba no sister sarzoya kena ukiri bishonga mafunda jo hausiu na mafunda jo ne reve hambia mutibiri lungwa no lazima rambe kena ukiri tsoba kekeluka yaborizoya uko nashe uko nenda idino mijini kena ukiri ngarizoya tandi lazima baka changement ridunge so mtume hamba rifanye namna kabati madhahabi kabati jo nambioka madhabi Shafi au Ahmad au Maliki au Shafi au Hanbali yamba ukana mwanamshe atendo dini na mtume bandu wende aizo nganzo zishanje ho mijini hatu zendongo izo zishanje yende message na kanzani behe ulona fikira wanungo tufanyaje zendongo izo zishanje ulojuaje ne fikira karameza commentaire ulona fikira enga mfikiro je namna je eze voting zo ndanga bajama de mafundi kwa kwatweleza ngabajama ndo waze ngabajama ndo wazadze ngabajama wanashe kwa kwatine courage haizo aina mrajine fikra namna je wanrotu shinda wende mbio atawashanje ye ritmu ino au kaino ritmu mbi
ye dunia kamila ronda hoidini wanawashi badi komori homijini haturi hansi kwa wanasha ukonde idini na yo 14-0 ngeasi kontro izo mtume hamba aizo nge bidio rishange mentalite hiyo ridunge za mtume wajoka khed ezake juma ribuli en place rensi libro madama ketso obligatoire wanzo yende madama ngabo wanasha ukande idini katama juma katamtume ngabo tukahenda aizo juma rensi libre wanzo yende ututsa habas shahidi rudoblisha pia wandu wahenda yede namna husilamu aizo yolo na fikira na jenio esa bidandu rafanya dazibi ya 14 ngenda hubi aizo muhimu wandu atiti ngabo jamba shangabo fitna mtume hazi jono habandu wende matsemboka abo na shangabo fitna wewe ngo juo edini hada mtume mtamba waruende abo mtume ngujema namba wandu wende kwa idini aizo abodo tsoka wanasha watite marash wandu watundeze programu zikanjema aizo wanadam yonde message na kanzani vehe ngamshukurio au kasati wasuli harimo omji wa Point TV jana masihu msafara wa kamle au katiro haranzi kenzer sa shenda tika wasuli huno Point TV safukar za masihu tuwasuli anj tuwasuli van harime tuwasuli van o harime la gara ndongo za minui mwe bese dakika 10 jawo 15 banda hapo tikodinda ngwana garu ja huno Point TV yabo wasuli ikandongo za safukar 1h du matin bwana wasuli msafara wa kamle halisi aizongo juo mrohale miwambabi ngo juo tiba hile buhombabi lirenga ndo mabititi aizo garabo Mwenyezi Mungu tihali yabo garado jipanga rende harimo swala ya dhuhuri baada hapo jipanga rende harimo yesali ni mahfali yaliyo harimo umjiunu Mwenyezi Mungu arinike eza khair Mwenyezi Mungu arinike eza baraka au kwa umjiunu wa Komori kwa tina bahano bo swali ngwanzao rifanye mawaidha leo rite courage wa hundre bahano wa do swali yo fikra njema au kwa ngwanzao mji wa kamili watu bahano bo swalia yo ndo nziro kwa tina bahano bo do swali hata warabu kwa tina bahano bo do swali mtu swali hahe yani ngwanzao mjiunu wakunde baba hanu haswandu wa Komori wan desho warabunga msihiri wa haulo hule shawajutsa hawanu ili wake karibu mahala wajudo shinda wela hazini onde bahanu wado swali shatundo kejwenda ala hazini haja watsunda walale aizo yofikira njema ya ushinda wandu wa hunde mahala wado swalia yofikira njema aizo ngari barikio ngajuzi yabo na mjeneze fikira za hanyu ngasi hunu Point TV usiku leo na inshallah taala karibu Mwenyezi Mungu kana njene nde Maroc usati tie video wandu walo Maroc tuambia wafanye Meknesi Marrakeshi tuambia Fesi Rabat Casablanca wafanya tawatsa hesali zesali wanambie heni sawa juni para ukawasa honga wasa ni para jana alhamdulillah ngawasa ni para jana aizo ngaralinda uze telefoni za hanyu wakati kao zesali ngajoka tayari ikasangizo tayari zesali yabo mitsorenga ye bie direct yabo yabaka mtsomlindani mnambie ukabofu sarenge sali bas heni samjamba isali sarenge sali kabastabu yabo mitsorenga ye bie rije Maroc urjeri wana nembabi litema waidha ruombeze dua Mwenyezi Mungu anikeza khairi neza baraka aizo na ronane e dimanche jao joka 25 septembre armo muhadhara ulona leda lao rendo rahane leda lao litanganyao habati sauda na za satena rende rafanye dalao rino ritoweze mbizi lozungoni rasiro wana rezefami ujoka harmo mjwa pari Pierre Fetisteranzi sanane wanusu wanda sashenda ngarjo handisa inshallah taala de dimanche jao 25 septembre banda botsena ngarjo na le 9 Oktober armo mji wa Valence nilafanya shijabu rafanya dua na habari zinji bandabo eka zesali zesazundi armo mji wa Maroko ikale no fuli ja Oktober ngamjoleke armo yensi ya Maroko ikasa wa hundu zesali ikakwa jahunda zesali ngajobidi ni rapporte mbabi hata omwezi wa November ikawa hunduze sali Oktober wanu danzile 10 ngarjole kayo sheka wana mbio kabo furende mbio takajonda ze sali hata ya bunga jobidi rapporte 2 semaines za satena riwasuli November omwando ili wa hunde ze sali aizo ya bunga weshili yao ndo ajuri niko kabo bismillah ndele 10 Oktober ndele 11 Oktober bofundi bismillah nzo ya bunga ajura mbia au kangarjoka ho 10 jours aizo ili wa hunde samedi dimanche yani wakemji urjofanye samedi wakemji urjofanye dimanche au kango juo ukando sikurjo parsa wandu wenji ronane tseno harimo umuhadhara ujuka na leda lao rendo rahawne tena harimo mjo Marseille ujuka le 23 Oktober ukabesha tsene Maroc sha lazima nrejei ava hele 23 Oktober ikakwa jonda ze sali ngojo bidiri fanye umuhadhara wa Marseille rats ngerjirende shawodo ajuri juliza ngari mushilia woni wandu kaunga mjondao Maroc mnemwendeze mbio mratsilale atamparise ze sali mrejulize haraka aizo le 23 Oktober Marseille uskwele da lao le 30 Oktober ngarjona na harimo mji wa Lyon ikaunga sana da lao lintena arjeli rumie inshallah taala hata mpaka daabo ngarjo honana neze khabari neze program wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.